adia court wa rule say Samodua enkrata eni maame ne nkrata na omudi ba ha no nipa ne nsa hyase no ondimu na nana Samajafla de no a ne osan ye no ne dimu na wo beka say yemfa oba we nkrata enko na enye bia eyi asembia ne ho na asembia ne ho a wakinkan court nkrata na Samajafla edikoyo oba hima akonwa no a na nkompese mo fa ekire na omudi saa abaya no din kono amamu emamu nso da na wo nwunu mehene enya nsam na ye ka nka wo se fata se ye de ka council of elders on adwene ben pa na wo betimi di anya e di advice obi a wan kasa no ye se wo ye no ntimi nye you can't think right and do the right thing na wo obi ti se wo ye yi wo se koto obi fu bebi a Dormaahene ti no akonwa no ehye sikadwase nwunu me ehye ho drobo ehye ho omo nyina ye so mo besrai ansa na oma henie no edimu Abusia edini yesen eno so TVGH ai edini so TVGH unya subscribe channel no subscribe channel no like no comment no share ma foforo so nya bia dey ahwe ene so ye da foforo ai ene so ye da foforo because ene de ne yeko ene yeko eye Sampa an ye bowura Sampa nsensem no court nsensem na ekoso ye ahensem ne na Samajafla ne Samodua issue no ho nsem no eye ohima konwa eda ho no oba ahima konwa eda ho no mdada no ya oba ahima ne to ye nyene ya ye nyansi ahenie wo Sampa ohima wo Sampa no eye ya Samodua de oba bi maame bi yonge obi ko se onkonkodi ade ai ama wo fa kire echese ofa kire wurawura ma spenkrata so mo de kwa koma Bruno House chief for no ma gazette eye ohima no no be ka ahima afo nyina wo Bruno no nti weina wode koye ne so lucky wode koye so na Samajafla so krepenkrata dia kwa kire se sa baba wana eye Samodua ne ba no onka ahenie ne hu ba bia omunnim ne ba bia onni ahenie ne chese onka busua no kora mpo ho eno makofa ne de na ba be se onu ameye oba ahima wo Sampa eno makoto age atum krata ma bayi na Samajafla de koye nyina no koto ahwehwe mu ahu se no korese sa ohima no wonka ho wonka busua no kora ene eja wa woni tua nkofo di akire aye nana Dormaahene nana Ajimabadu ene Nyiremahene aye Sumahene wo mo ena fa kiri court say omun engazette aye oba no because oye on bebe di hema wo Sampa ene omo se da bi ensem a mo kan de da bi ade na se ye gitum sa because nana Samajafla ede krata ba beto court anim dada sese ama court age atuma mu yakase ne kurese baba wa no wonka ahini no ho ne ba ne se na mo mu de mo san fa kire ba ebe kase wo sefata ahini no na wo ye part of abusua ne ntem wonyi ntum na se mo yesa na se mo sa bu court mra so bi da bi anyi ntum ene ne ho ade court refuse nana Ajimabadu ene Nyiremahene se mo de baaye no so mo mfo mo ansam ko ehu hia omo nyentum omo court wakasa asem na twam omo kra enam se eti se nana Ajimabadu wa se chinchinchira twa se wudu hu befo fonkofo nsem a Sampa nsem wudu hu befo fo ma chese do pesa wo ye no na pesa wo ye ohu ade asikadwa ye mo so ohu ade asikadwa eye mo sikadwa ne yemfani ni agro sikadwa yemfani ni agro won wade sikadwa ye wo on say o pray gidigidi o force o person o fa kwan bia so woni Sumahene person fa kwan bia so mo se mo aban mu ma kwan aba mo person fa kwan bia so na mo de gazette eye Samodua ene saa ne hema no on say nya adwuma sikadwa wo te ase se Sampa sikadwa de anko ade a sikadwa te ase e be ye adwuma ama sana Samajafla be fa ntoma be fra enti abusia yen penkoso enkasakase yen kone nkwohwe eye bra eye Nicholas ye bra Nicholas source na bi efiri ya ode baaye no ye kone nkotie mu nsene ba e be sa to so ma eno echi bibi nso siye na ye siye nyina ne se emra the Bono Regional House of Chiefs through Dormaahene ene Nyiremahene efa abrante bi a ye friend of Ahmed Farouk abone ho samrani ya Samodua ne nkrata ekopie mu wo National House of Chiefs
se yemfa ne din enka hemfudin ho a ekyere se wona ye Sampa hene no omudi maame bi enkrata nso eka ho se yemfa ono nso din enka ahima omwo Ghana din ho a ekyere se wona ye oba ahima owo Sampa sansem yi ena omudi kan di nkrata ne sign call se endimo if say eye invalid enwechi na nasama jafla etu anamo ema yekopie mu wo court emra na odi ne nkrata call ye omka so mu mfanko a court gi judgment baye odi judgment ni baye a omako file stay of execution a yeguso a ye kwa ye ba no ena eye Drobohene enwechi National House of Chiefs committee na ni ebe free na no mo aba ne se eye oba panyin akonwa ne de entokwa bi anim ne senti no ono no esusu se yen gazette dina samodua de baaye no as a queen mother for the Sampa a traditional or paramount stool enti o kan sa na omo ka committee no ka se na de ba sam na working adia court wa rule se samodua enkrata eni maame ne nkrata na omo de ba ha no nipa ne nsa hyase no ondimu na nana samba jafla de no a ni osan ye no ne dimu na wo be ka se yemfa oba we nkrata enko na enye bia eyi asembia ne ho na asembia ne ho a wakinkan court nkrata na nana samba jafla edikoyo in that document nana samba jafla STT say sa lady na samodua de na ba no onimu no onye de hye na court wa rule say ampa eye Sampa nkunya sem ya kan wie na eno so na enam so a na nasama jafla edi nkunimu a ye gi ni tumu a osoi tre ne manfo a omo nso soi tre na omo pie wo akonwa ra ho a omo be soi tre otumfo a wo de Sampa hye omo nsa. And what are you talking about? Nti okan ye no no mobogu ye nti ade chin ye no the next meeting no me amadam fo Dormaahene eba ho bi eno no anam se we no mobogu ye no ntro ba ye no wankasa kura yesi oti say eyi wankasa wa mi na no wankasa because onim very well say that thing cannot work but na eyi your friend saying Drobohene menem say Dormaahene na suma no say ombe test on fan 9 and since you know say oh there is a way out but send ye de bia me can be bia ne ho ibesesa the arbitration na ye ba wo menhia a yewra etenamo a wona ye Sampa ra wotenamo a okan wiye no court bia ne ho a wasetting aside judge no so judgment a wo ma ye in the high court confirming say Sampa ahensem ya kan wiye no there is no court which has set that judgment aside and it is a court to say ya kan asem wiye na nipa wo se fata say ne nsa hye enkrata ase na ne nsa no hye na nasama jafla enkrata ase na upeka say ye de nipa foforo bi de kwa say na sabi your thinking is having a deficiency ntimesre bebi biara ne ho ebesi na no na mi amadamfo eye nyonomehene de omo ye nkwada no because nyonome ye ni wo mu a ye bohye eye koti kofa ayi 1929 ruling bi a ebaye na ye ni ye nkuru ba kon aye kable sa ruling ni ba ruling no STT say ye ni jamrafo na ye barrier ye ni ye kwa kosidi bebi ena ye ni kutifo nso ne ye sa judgment no wo ho another judgment eye nyonomefo yi edi baye a ye court eno nso 1953 eno kotihene ebedi adanse ye emra committee ni ba ho no ogitu mu se onye Sampa ene bohye ente somanyo medie omuni equation ni mukura na kotifo na mo sase emo mutena ho ente senano na Dormaahene kansem bi se enya Asante mine na ye nra no na eye nyonmani a enyonme a na sabi na ne research any the understanding of certain things no is very lacking ente meso bi biara ne na eyi nana Dormaahene epeso wonam eyi friend is saying Drobohene so no okọ ne yedi sa abaye a wonsem fata ne din be hye eyi oba ahema no mudin a ekire se won na ye oba ahema a wo Sampa no en amfa ena emfa nsuda ntemesre mo amuda so di samodua ene wo mo echi no na no no ba ekọ
okoba ye no okakire mu se yese munyigi sika na mumfa nkoma judge bi mesra mu enye nokre judge bie ni ho a obeji sika no wetimi asesa nokre da ade biara ni ho a yetimi ye ema ne yeyie ne ya kanu nokre na ya kanu enu ni nokre enti mesra mu munyai sa sika na mu yeyi a mudi ma nyonomahene ene omo keka ho omo di no enu ena omo di wie a na yaw no ebetena momo a na mudi sai nyoma mesre kesipa se munyai sa nyoma no my friend the regional minister akonya na oteso no enye efia konwa eye permanent depending on how well you do your work, how you protect the peace and sanctity, how you protect the peace and na eye asundua ebe wo the region ni mo no and ebe determine how long you'll be on that stool mesro emma obi embehye wachi enkasa wo na ebu a wo ma wonya akonwa no ntino koye nneoma bi a ensem fata ye besre wa ne esese wodi mra ne ye no use it, protect the peace of Sampa. Menim say na omo no eye lawyers, you were there now na ye omo lawyers, but say ya baby a wo no, you are not a lawyer to them, you are a representative of the President of the Republic of Ghana and a yamma unique mandate na ye dia ma no say obebo Sampa any the entire Bono region no asundwe ho ban enti saa we na no wo call na Dormaahene wo okache wo so wo nkoto pepper spray okache wo say they should go and buy pepper spray enti say okeka saa nsem we so wo nkoto pepper spray wo ya mo mfa ngo mani mesro let your security agencies be alert na mo hwe wo saa enkrofo na wa hwe ya na Dormaahene ya bema akonwa a wote so ya no ono na bema wasore so temesre bie wani na bie waso na ma wani enko Sampa ho. Don't do favoritism. Obi ye bibia officer ebe say Sampa sundua ma yenchi nipa no, and that should be something I say we sa obi ne na mabonte na we ko attack ne ne keka no obi attack asa we na omudi aba say eba don't go and do complain in Sampa ko brekum no, stop that thing. Yenye complain no Sampa ho na omunchi nipa no ne yemfa ne nko, so that the law will be seen working. You were doing your professional job. Your professional job also dictates obi aba say obetime age obi as your client, but say ya wo mu die, you are a representative of the President of the Republic of Ghana, so that let that guide whatever you do and your decisions that you take. And here we say for medamasi send ye na Dormaahene ni Dormaahene ene Drobohene no mo hwe se nko mbefa echire no mo di obi din akɔhye ho se wona ye ohima no amfa na emfa nso da, because yaka Sampa nkonwa asɛm awie saa maame na yede ne din kɔɔ ye no sebi se nipa bia ne Sampa na ono enko na ɛwɔ hɔ a ontimi nye Sampa ɔba ahema da ma ne nye yie, because onye de shikronkron onye de hye mesre Sampa oba ahema akonwa to ya na ye pri no na eni wa manom na ye pri ma mo eni menana ajarfo juodom na omo pri na enye sawe nti ene obiti otan obi edi ahoya eni otan nti no ekose nipa bi a onsem fata echi se na ye ntimi ntena ho ma ye nananom ne ye nananom bre tichire ye no e ba kodi obi ho asabi dachi ma ebesan brebium enti mesre ya kan wie enti ne Dormaahene ka kire no ba se wo me ka kire mo se munyigi sika ne yemfa nkoma obi na judgment besesa no enti men sesa hwi ni hwa besesa Sampa nkomya sem arbitration no court has set it aside, and high court judgment no so e ba no court bia and setting aside, and na yi jasehene a osign Samodua Faruku krata eni sa maame ne din krampo a na wuan mu koye ne oba ahemai yese nipa no ondimu na ne wo se fata no ena ne nsahye na sama jafla krata na se no tiesi na na jama jafla ye gazette ni bia ona mamamre ne amane kwan so wayi oba apan ni e de ama Sampa na Sampa fa ne ntuma pafra enti yebedamasi wonti bibia se a na wafre na wabisa na wehu Sampa Asantehene dia se ne bia me kan the whole entire the Bono region no na eye under Asantehene
and he restored the Asante Confederation in 1935 no automatically they restored that power and he say memejiu meto wakwa na obi baaye no so oja no mane nko na echire nipa ne ka so utumi ne madiama obaka na beka say ono ne dada wo edi ube mame akwa de bi meme nyaawo ansana nipa ne baaya wo restore ye. The word restoration means that thing I had it and it was taken away and it has been given back to me. And to the restoration of the Asante Confederation, one of the judgment na media to wakan. In that judgment, now it has to do with Tanosu, Sunyai Tanosu, any techimai hene. Na omuna na omu pimanson. And to Sunyai Tanosu, or himane can say or she Asantemayasi, and techimai was not the right forum for Nasem. Emomu ye ya manikopi was Supreme Court. Supreme Court release the restoration of the Asante Confederation automatically restore everything back to the Asante Kingdom and made the Asantehene the overlord of the areas that he was controlling. Enti mon kohwe sa nneoma na mon kenkan. Enti o san kohwe Drobohene ka se na no yesi omo call meeting. Omo call meeting no court wa hyemu se monfa bibi nko na momosi makotenasi my meeting say na nankrata mo reject mo betray letter dia brain. Now your understanding of the law, a whole judge, your understanding of it, say court to make order. One can't say court na so na hwehwe mu. Court no ma me my judgment no say your duty is to convey. You are a conveyor. You don't assess, you convey. And wo ma wo tam say fa nneoma ko na mo ba ko tena wo say mo no ma yeden ma veti na ma reject na unimra. Now, there is something wrong. Your basic understanding of the law no is lagging. And to mesre mopa, monya ni oh no. There is nothing that is going to change. You see, na Drobohene ka say akonya tuntum. Entra me ka say eduru baby omoti ne kura no. They don't read their own records. And this mo read mu ankasa mo records ana nneoma bia esisi wo baby amotina anka mahunu say sometimes ago in the Buno Ahaf Regional House of Chiefs eye bana omakonwa obi di patapa efa black stool no kosie ye egina so si wo hene ne na oni black stool no so si wo hene ekoye kopie Supreme Court can say ne na kwakonwa tuntum no ene ne ho no ono ena nam amambre ne amane kwan so eswae select obi a edin si akonwa so na akonwa tuntum enye condition precedent for installing somebody enya ade a esese wonsa ka ansa na yesi wo hene enti se Dormaahene ene Drobohene eye nkurofo a omoye research no omu read a enko hunu se ebisida ewo bana a ewo Buno region as asem no eba the Buno Ahafu then Buno Ahafu Regional House of Chiefs emma nananom traso ekaye but san lokure na nananom kaye no ekoya akogina ye ewo ye friend saying Supreme Court emma omuji akonya tuntum ne free omudi patapa afaye no edi ma omo sefata so omudi akonya no sa na tie eno nti na wo hwe the judgment na the High Court judge no maye na oksi some moduafo ne ba court ha they can't omuni hwe ka de omo ka ne say ena omuni akonya tuntum ena omuni akonya tuntum na oka say that akonya tuntum no there is a right forum to address it and the right forum will be that obi ena hweso sa ne pa na wo hweso a wo ma binom di patapa be fa no edru ha they will give others to them and they will bring it back enti mesre na Dormaahene ene ne Drobohene when you are talking please don't talk out of ignorance. Understand what you are talking about. Netimi hono enti judge no anka nkyera mu se monko tenase na monhwehwe mu na mo di bekwa na momfa nko oka kyera mu se mehyem na memamo enafo aduenu baako momfa nkrata ne nko ene wo san kan wo judgment mu se mo duty eye conveying enti monko tena na mununu mu ho na mo sere say yi mo matnaso na ma rejected forms mo betwere abre the traditional council say ma rejected forms na we are not in Banana Republic and we are not even Dormaahene kuro na woye ohene wo ho no sa Dormaahene kuro no wontimi ntena ho enye ne ope mera betimi ahyawa ma waye bibi ena wo Drobohene enya nsam na ye ka nka wo se fata se ye do ka council of elders ho adwene ben pa na wo betimi di anya e di advice obi
obi a wan kasa no ye say wo ye no ntimi nye you can't think right and do the right thing now wo obi to say wo ye yi wo say koto obi fu if not politics ya ma politics any ye bibia be so cheap to the extent that the people who so qualify who can give something out no are not getting the chance to do it but people like you wo be ka say me wa ban mu aban ban mu na wo aban ban dia ban advice pa na wo a obetimi dia ma president onyo no mehene enti mesre mo mo say nyina no ye komra mo se Ghana pa na ye di mra no eye adwuma na ye hwehwe mu a enka wo say onyo no mehene wo ne Dormaahene ene mu a mo keka wo ne nyina no enka mo nya ahemfo because the restoration of the Asante Confederation made it impediment on you say yesu hini wa okuro mu wi a wo ba yadra ho ebe strike no ansa na wa konyasie no edi mu but politics ama mo bi no mo ye nneoma bi let's wait and wait for it. A time is coming that this sebi sa nneoma amanya mo nya nneoma bi amo ya ensem fata no nya be go back to the law and read mo ma and read it. History may not favor you because of what your grandfathers did or did not do, but history is on the side of the Asantehene nation because omun nananom sacrifice ye ekon ye emra broni ba obi eto America say beji maye ensanom na be fire sika na be fire asase no they resisted and fought ekonka broni esai kon ye konka omo konka broni on several occasions until say broni kofa other forces free other Africa countries any mumu bi kan ne ho ansa na ye ba be konka okonka wie ye kura na owie ye no osan hunu say debi the na Asantehene ye no I can't do it and osan restore that one and a friend of the restoration of the Asante Confederation. Go and read about it and you understand say enye ene politics ene yi eno nti na sambre na eye Idris Mahama no ye PNDC ni won ehwe the Bono and the Asante sambre no no opese ye pagya nkomua bi sambre na enye politics o na eye military rule enti nko obetimi atra ne office worker so kurowe mambane manhene kurowe mabone manhene nko obetimi atra because it's not about voting but oduru ho no hunu say eye obi na tumi ni wo no ho enti o twere letter e de bre yera otumfo ene wodi man no sre ne say mesrew nkronkrowe mesrewa say wa hummo brunti no pagya wo mo mame. These are evidence. Letters are the Sunyani and the rest ni nyina na ekeka ho ene wo san kan say wan kasa onkro bia wa bobo din say wo be pagya wom aye Sampa jape kurum se kwa ne we no nso no ni nyina enti these are evidence a ewo ho a enye bosremuka na ene wo betimi anya obi na watena se me dare obi otimi pagya obi a it means that you are daring. You are daring because you don't read, you don't know. One kasa konya na otisuno, you don't understand it. Unim ehwa mamre, unim ehwa bakosem ne ehwa mamre, and in your peja wa konya na, and you will not be daring him because he has the power. It's not about politics. Medamasi, Mrepamono will have to sit down and go into this and go into details and understand it. And tin you know mehini, mesrel, kope bana. And enkonya asem na read na hunu so that you be guided one o master no aye Dormaahene monkope oye judge there enka I think say you research because mono mo talk with authority who can no quote way who can see I don't know I don't understand enti medamasi enti okpa hima akonwa no na nkompe so mo fa ekire no mo di saa baya no din kono amamu nsuda because nana samba jafla na oye Sampa manhene ye gazette ni wi a one na tana nkonwa ene na we no edihye no mo behia no mayi ni ye wosefata ni ye sino obahema e de ama Sampa nti medamasi enya patapa enya ntokwa. Go and read history, go into archives and see what really happened, what has been, what there ne wo ho bibia ni hwa besesa samu fi se meboa momfre Drobohene obeka no kra chompo oye papa panyine. He tried to do that but it never work, it will never work. Enti mesre Sampa mom kakra bi amakoju omachi no omo dada mo se munyi sikamra na mo yi sika no eba ebeduru mrebi no meka so obi ena esesimo enye obi ena esesimo yentimi mfa sika ensesa no kra da na no kra ne se Sampa
eni wa ma omudi Sampa konwa no Sam moduafo enka ho ende omunka ho ochina wiase foforo eba bioma they will not be part of it, and that is the truth, and nothing will change for that. And this our pepper spray now Dormaahene can say montono motwa. I know very well the security agencies are capable, they will detect and arrest you. Timoni mo manenkasa na emma omo nhyente regional minister mesrawa utna se na hwehwe han a Dormaahene bema wakonwa wote so no ebebo mesraw. President Mahama, the president of the Republic of Ghana, or Judiye, and what this Buno region no Asha Wansa, or Nimniobetimiaye, don't disappoint him and bring chaos. Some men are now your lawyers, no, you were doing your professional work. Uni omuntamu atiti. Say ye near 2 mina ye Asha Wansano, do it without favor. Now, yes, sir, you will forever be the regional minister. Medawasi. Na Emma Dormaahene and 2 umfiradi yesu. Obeka say ye bibi sa nneoma na awuye no ede wo bekọ oseye mu meda wase nyame nka mo nyina ho mrepam no mene mo besan atrase one on one to understand certain things. Question bi a wo bia no obebisa, then we tell you baby a Dormaahene ti no na konwa no ehye sikadwase nyono me ehye ho drobo ehye ho omo nyina eso mo besai ansa na omo henie no edi mu ti omuti wa omo ye nyina no omfi se patapa na edi yi politics ena ama munya kwan a mo ye no yo abusia se mo akohwe aba se mo tensem pa se wo tensem ensem ani Nicholas yitu egu honum se mo tensem ani Nicholas egu honum chese samu ai sumahene ne da Dormaahene de che sumahene won se ekwan bia so mefa so bia mama se bia samu duane ne hema na babedi ade wo Sampa de omayi o enso enya adwuma na enya adwuma cha he se musa na machiji ejiji ska se court lawyer for judge so obagi ska say na mo na mo chire ko enkrom man ho ya omu ni bi no omo ho na mo kodan omo ka ko jiska nketenkete afiro mo no na mo ade mu yeye de mu ye onya hwa mo ase wo jabo no kro no sai wa nya hwa mo ase jabo no kro no de mu ye nye timamufo no moto no na omu innocent mo hu no kura na wase mu ni mu no mo nka no kura nchi no mu nyai de omu ye no wutimi ka kire omu nyina se obi ankoto pepper spray na lawyer judge mu a ehu papa because say on say ensem bi wo bose ya on say ya me ka say anajima beduwa na wo kan sem bi na nkwala no mrantie fa so di watam wo kan se na mrantie di watam ni ye cassette ya wo ni ye di watam ye kan sem ni kwase ye kan sem kirewo enye sa wo ye wo henpan wo ti akonya so menye sa enya wo hu fin sa na wo ye nipa respect a lot respect ye bu pa because bra wa bodu bi obi unu hoda nti ba ne se na wo kan sem bi na nkofo so de tia wo wutimi ko ka kire nkofo e ba ho se mo prepare mo to pepper spray obi bi mo spray o manim we papa sabi we asoma so ka as a judge mo high court judge mo wo ka sa asem ifi wonu mbantie ye enye papa enye na najima bedu sisa wani ma bi o sisa ne ma bi enke yesa na basa no ka kabunfo nyina enso nya burofo nyina na issue we say omonim ho bibi so ko kan be kan omo nyina we yara ko kan be kan omo nyina so ati ase abusia video na ko he ba he no ensem no de sese botwo enye ensem fata se na adema bedu be yesa oni sa Sumahene no onso de na machire ketenketen na machire en wo ye ne niema chese osuso kura wo Erade die na ekoso sikadwan we say na ya nanka eni bi wonu mo sikadwan wa strike tender na eba yi team waji woni so ati ase enti abusia eye nana adema bedu eni Sumahene mo plan mo proto ye say omo de oba ahema bi ko ama sebe okwa kodi oba ahema wo Sampa no wo high court say kwa court nyine ntum na ngazete no enko no o mapam wo mo anye yie o mo hye mo plan ye na asa agi agubio enti we kire se sikadwa ge na dwuma we kire se otumfo korobia Asante kotoko Sampa ne dia sikadwa Sampa dia to ye na dwuma enti za wo be hye se den
wobɛkɔ baabi sɛ den de wobɛyɛ bie no wobɛyɛ adwuma ɛna megidi ka kan sɛ he Sumankwa ne sɛ wobɛwipu sakɛntɛn ma woni Asante nyɛ pɛda onto Asante da abusua unya subscribe channel sisi no like no comment no wasama afufuro so nya bia de ahwe an edi ne kwaku Alaska ba ko pɛ midi mosia da sende ebeto amoso piao. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.